جنك ونه زاروك قد تباخا 2014 ده لشنغالي ودردوراوي جالية داعش وهاتوان رواندن نها لگند قزلچوخ یگریدای عمودی لجزیره روج آوای کردستانی نه زاروک 16 سالی یانجی خورتی نوهاتی بناوی ایمن فرحان عمی دبیجه او بزوری ببون بشک جه اشبال الخلافه لجم داعشی وی بخوجی لگندوار حمس و حمای شرکریه او بخواه جگند کوچو یشنگالیه أنا من كوچو وعمري 16 سنة قبل كان عمري 11 سنة از ji koço me, ez 16 salî me, wê demê ez 11 salî bûm. Dema çekdarên Daişê hatin, em ji gundê me birin û em ji hev dûr xistin. Lingê min di dema bombebarankirina balafran de şikestin. Ez bi eşbal el xîlafe re bûm. Di destpêkê de em li peymangehê bûm. Pişt re em birin navendeke leşkerî. Em fêr kirin çawa çekan bikar bînin. Demançe, bîkîsî, RPG û bombe. Min li Hims û Hemayê şer kiriye. سعاد کچک کردا ازدیه دبیجه او ددما خوده جبر داعشی رویابون لی او لچیای شنگالی هاتبون گرتن دبیجه ددما او هاتن گرتن او جمالباتن خو هاتن وقتاندن و تیکلی اوان بمالباتی را هاتبو قد کرن وبعدين أخذوني من مدرسة السنجار على تل أحفر من تل أحفر على ام جي خويندنگها شنگاله برن تلعفري جورجي ام برن گلک جهان ام برن ناف مالان ام جي هف دور خستن زاروك لآليه كي جن لآليه كي وظلام جي برن آليه كدن ام برن خواندنگهان و هر لور هر روجي كسك دهات كورك و كچك جي خورت بر يعني طولنا شوي بالمدارس من المدارس يعني كل واحد يجي كل يوم يعني يجي أخذ واحد ولد وبنت برپرسکی مالا ازدیان لجزیره دبیجه تکلیوان بردوام به هزین سوریا دموکراتیک رهیه با آوائه کی گوتواهی وان رزگار بوین کردین ازدی جباغوز بو مالا ازدیان تینه وگواستن پشت ره او رادست انجمنا شنگالی تینه کرن شخو اف کسی تین رزگار کرن جیج آلیه هزین سوریا دموکراتیک ده تنسیق مالا ازدیار هی چی کسی ازدی تین رزگار کرن تکلیه مردکن ام جوان دارن دگرنم تینم با خواج با اف کسی تین جمعی براستی یعنی وان روشوانی خراب برف چند ساعت دسته داعش زمانه یعنی وک مالا ازدیا جی مالبات ایگ مالا ازدیا دنه لوان کسا مقاتنه یعنی چت شوار لازم به ددنوان آلیه یعنی پدوی ای وام شخصی بن آلیه تندرستی بن گلک جوان جیتن بریندارن بریاتنا عملیه کرن او عملیان ناجح دیسا جنفر عمليه دكن انا اش خد زاروك جمانه ما فان نشاندن او بحوجه عمليات انا امي بمستشفى بو عمليات بكن دور امي تسليم اهلي وان بكن لشنگالی هاتبون رواندن والباغوز هاتنا رزگار کرن دناف في كومبوني ده گلک دیمن جداتي ندیتن لی او بتواهی جناف رشاهی خلافت داعشی هاتنا درخستن ایدی بریوان لروکا ازدی خانیه او جی پشتی 5 سالان جدور کتنا جی اواره با پیران